Ufada sincarlang karsintiw, ubadang syudep siya kentang haka arpoterik, ula penlong ikamas ay ngu St. Thomas Parish, haka singi kababut kata haka arpoiterik. Haka ni kasi kra ko jongu, lawan manyadan ringkat u Father Venki Friday Hars Imyong Parish Priest. Father John Zosamia, ubade u Vice Provincial, but Provincial elect Kasalesian Shillong Province, but ringkat kiway pat ki lingdo, na kiway ki parish, pat ki paint ringwek, na jan pat na jengay. Ladon ru ka program le burom na ki paint ringwek, pat na kiway ki sub-district, ki parish, but ki seng pa per, ki bawan ban le burom yung ni lingdo batama na ka parish mayrang. Dasisha belong ubakut putrai katmei jong jikut baro. Namar kata ni kerpa dia mi. Tu pun kut yang kentang ni kini jing terwa jomi. Dak bapai musim jomi. Kum je halal joki. Makin kelalong ini kamet bakas nam jong trai jomi Yesus Kristus. Haka por la di no yau badala ka mansuha la bdiang ya ka jisa sitop kula shiri oktu bada ba ingo yebe kula kdia yau badla ai aksenra burom toshin bato bam na kanik baro namar kanik kalong ka medjonga ya ka ba MIT na ka benta joti. Ha kajubun kom endala ya bam kula shim ya kuri bada bae ko biang ya mi kula ay ka like sera uaw to shim bato di inagani kibaro nama kane kalong ka kuri jong kasnam jonga jong jutang batmai bagam jukut ya ka bae penni na berta joki bana berta ki babut na kurata kacima bikipo tole ya kani balkan mau ya kan jangadu tahu kalong habib lek pakambo ajilong kowe jong mensi baku baro brahma kaciyaro Junom la junom. Kumbala hukum yang ngilom nang penim, bat kumbala hikai yang ngidak timlay, nginuat batong. Kukpa jongi, bableng, kalong bakoi kekerteng jongi, karwan kehima jongi, kalong kapon jongi, jauh bableng. Baik ini sebab ji mahala kasih, atau maaf ini kirikan cuci. Baik ini maaf di Palestin, kalau kita ini syariat cuci, mereka lagi Muslim. Tu pelajari ini kerpat putrai, nagi jisni baro, naga jis pun jami, toa jisuk jisan, haki sni jami. Kenang ba, naga jingarap ke jisni jami, ngilai berabor naga pom. Bangin yo jinyada na jinjin jar baro kat bagi nang akhi lenti ya kajin kerna bakun ba kajingon pat jang unong pedim jungi uji sukres
Kutrai Yesus Kristus, me balaong hati apostol jome, kajing sup ngai api, kajing sup jonga ngai api, wat pet ikipok jongi, Henry yang jingit jong kabalang jome, balha kajing spun jome, toai hakaya kajing sup, bal kajing teli kawai, kapkum kamon jome, mame baim bal basensha junom la junom. Kajing sup utrai kadam berabor ikat bathi. Dominya terai kadap kajing sup iwei pat. Hakmi kulam rod jom belai. Hakmi bakit no ikipop jom perthai. Sup itu ikibalakot syak kajing khawai jom kulam rod. Sensia kulis pun kalau kadau jom ketinggal dan lang jengi kene kesini hakum kene kerukom di Father Provincial Elect Father John Josiama ini akan dikumpai iru pada lang ini kum nampai tongkni yang province dan sesiti hari ini penai dan provincial Bangka. Dan arjak kepada kemalam, kepada jom kejalanian, kepada reunian. Pada reunian dan sebelum jaga. Pada sensari di way, kita kepada reunian religious priest.
ki runiam ro dan bunjai dan kentei bersenrang na ki senrang dan ki balong padar balong padar di persensyar di padar runiam senrang balong padar tinggi sorong bahaya kata bayi lajiat dan long runiam dan long ro dendok niam la banjiat dan long tanggu runiam klem kecing long dendok ro kecing runiam ke ki haban ya kalentia jengki katkum kecing kamu jong long seng khantam ban ya ki lightly kecing duk kecing sati bat kecing kongo kini lagi kerdan jengim ki ba kham ba nama kita lakam na dia kecing lai dua jong jing kwa le man jing kwa le lai lan jong bri dan kecing lai dua cuma hendrai kelate subun ba tinggi sosarong ba na kaparis jengi dan risulur ban sim kum ya kata ni ban sugim lakim trumur ni sun jenja saban im ya kata lek kami te kidan ami ban kerjaan ya pada kidan ami ban kerjaan ya pada ban inla ban im ba ya kini keliti ke ba kaseng kamang na keberta uruniam ha keting slok jong keselisian Don Bosco tinggi kerku kedok ya pi pada ba keletia jompi ke long ke kemen kumuruniam film ya keting khot jompi ketung keting kemu jong long seng Don Bosco bantai ya kebalang ketum keting mang jong kebalang ke kebhak keberta bakiruniam kedai bantai ya ka Harapan di sengkeng hari, kan sedang kecim aikit, bas kerbang yang katur khasudi, no presiden yang katur khasudi, bayram unit, isai station gate, kan ada kata, nipan kodo ini kecim ai sengkha begitu kami, sai kerja rajin, niama sunat kecim keren naik beras sosial, bat penelik bangsa no. Sunda. War kebat.